It makes me wonder nga lenga fai mai la uso ilona ilolato watua ya Yesu Keriso. Ele ifa apea na fai mai a mai pe fa fenga kiriva ke mongi. Pe a mai pe fa fenga na mato fengi me kaukia. Pa wale le mena ask ya la uso ya Yesu. Ol fai mai a mai mato pe fa fenga na mato tatalo. Amen. The secret of praying is praying in the secret. The secret of praying is praying in the secret. Leonard Ravenhill. Jesus said to the disciples, pray always and never give up. My Yesu, the talo, I want to give up. I want to the talo. If you're so Paulo, be persistent in your prayers. O king o larga ka o le sila le me fai mafala vela ve ya tatou le mo le lava ma le ngata ma le fi talo mo mote salo ni lima fai pa suma le fitu fa mai Yesu mai tala Paulo pray without ceasing te talo awana I umala te talo ia te talo pea Mateo fitu fai pa fitu ask and keep on asking. Now I know as a Christian and as a pastor, it's imperative I need to pray every day. E matua ile ai ma se option na tatou e ka kaunga e ka kalo. A fai fo o se tai tai ai leo se tai tai te talo. Kalo fai pe fa vefenga e kai ka ia se mea. Pole minusinga te tai tai ia ai leo o se tanga te talo. Ua afu a ko hale mea. Mana o mia lo to anga e te talo. Now, holy te talo foi. It's a commitment and it's never easy. Now let's have a look at the langa te talo Yesu. Jesus always prayed alone. I have studied the word and I noticed if you can find anywhere in the Bible, prayer meeting Yesu, please come and tell me. Prayer meeting. Now I want to ask the question, why was that Jesus always pray alone? Hallelujah, Lord. Jesus usually pray alone most of the time. That shows me that prayer is a very personal thing. It's a very personal thing. Now, of course, we have a prayer meeting. It's called the corporate prayer meeting. But first and foremost, personal time, just you alone with God. That's when God directs his focus on you. Now, some of examples. Mateo sumale fafa e upa lu sumale tolu. Ia. Ona mariwa elea wana oia ile maunga etalo. Wa ole afiafi wana oia sayai. Amen. Umalole pisi mea umalava and then he went and prayed alone. Luka lufuma lufa upa fasumal faya. Jesus took his disciples to Mount Olive. He left the disciples and he walked away about a stone throw. He knelt down and he prayed. Now the Lord Jesus will always go and pray alone. Luka ono fai upa sumalelua. Ola kudlo lisiering. We are. Oasola vaia wa mariwa e ai oia ile maunga tatalo. Wa oina lana tatalo ile atua. Amen. Yeah, sorry. And it came to pass in those days that he went into the mountain and prayed alone. He continued all night, just him and himself and God. And early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went away to a secluded place, and he prayed there for a long time. Nga ngai examples nga ai kele mau examples solo to tono tu spaia
O lo'o whamatala mai ai, o Yesu will always go and pray alone. Now, when I study this, I'm thinking, ole matua I tāua lava, ole mele manao Yesu e ka uma ia kako. Le mele ole o oe ma le atua alone, ma kua I direct lau focus I le atua. E leisis kanga kai whai mese leo yo au kafa, just you alone, ma kua ki lia le lau wha along o le atua. Ma tua I direct voi le focus le atua ia te oe. And please understand, pe ko 4 milionga lau wha ingo kanga I kakalo I le atua, I le kaimea kasi. Make no mistake that everybody will be given an individual time with the Lord. E ko fuaka ko ma le kaimi allotted mai e le atua I kanga kai ko kasi. Io e. Ole mea lai matua I manao ale atua I tangata kerisiano. Ia set aside lau oe kaimi ke alu I ka kakalonga o oe. Pray alone. That's when you hear God speaking to you. Now, here's what happened. Jesus prayed alone to refresh himself and recharge himself for the next assignment. O whafonga mai, o lau te talo na o oe lava. O le taiminga e koe refresh ai oe le atua, ma koe recharge ai oe le atua, inga ia whailesi assignment. To get you ready for the next assignment. Ma reko lona matau mua whai upa tolu lua tolu wha ia. Ua ole fiafi le ngoto le la. O na lato au mai ai lea ia te ia o e mamai uma. A toa mai ua urutino ina e te moni. Ua poto umane fo ile a ai i le whaito toa. O na ia wha malolo ina leo tangata e to tele. Ua mamai ese. Ua ia tulia fo i te moni e to tele. Ua ia le tu watu fo i tu tonu e tau tala. A ua lato lo o ia. O le tae ao. Po ai o ia, wa ulu fafo le o ia, ma mari watu le mea tufua, wata talo ai. So every time after ministering to people, Jesus will go and pray alone. Why? To refresh himself and to recharge himself. Whafonga mai. O lau te talo, e fe so soangi e koe recharge ai, oe ma koe refresh ai. Inga ia mawhainga e alu e whailisi assignment. Koe whafonga mai. Praying alone after being busy. Wa le me masana fe tatou busy mai. Malisi ana le me wa uloanga I whaife au. Minister, they are so busy working and doing things for the Lord. But they never set aside the time to pray. And what happened? They will fall. E manga o mia, lo te talo na oe, a umar kako pisi ka kawanga yese kai me ke alu ai ka kakalonga oe e koe refresh ai oe ma koe recharge ai. Amen. Vai upa tosu male valu tosu male ival mata puana ma refo ya. Tala ye toele o ia te ila tou. Ina tato atu yele ai la tala tamai. Ia o tala ia tuaile tala lei a wa ole mele na osa wai. Amen. Na umar te talo wa toi refresh ye su fa male su. Let's get on and continue on the work. It is imperative that after being busy doing things for the Lord, ma te taltonu fo yo fa malo si le mo ma to lo fenga luenga. Ia e busy a ia set aside lo time e fa penga ngo ko recharge ai oi mo ko refocus ai oi fa ya onga sa ko busy mela onga sa, you need time alone to get refreshed and recharged. After singing on Sunday, you need Monday, Tuesday, Wednesday to pray alone so you get recharged to do things the next time. Pole ala wala le ministry like involved with the tonu le kalesia. A umalong vai kako meu kako pisi, wa umal kako pisi kongo le loku, kako wo le fale. You need time alone with God to recharge and to refresh. Ole me whanga e leinga alu kako whawai alu kako mai pe ua pupulu uma mea uma. Halleluiah lo, pe ua e lei loa pole al mea, pole alisi mea la whai. Ma fua mali mea na, anga e le o set aside tinga so kaimi ke whape na, o nga e alu I kakalo. Because prayer refreshes you and recharges you. Amen? Prayer refreshes you to have the strength, the resilience, the power
for the next assignment. Io o te vatu foi a nga pisi ka ko I mea le loko fai. E umai fanga wa e pisi e kele ala mea wa e pisi wa e sau wa e mai kaika wa fa pena na le ua I fasinga mai mea fali. I know because you know the pressure they go through in ministry. And I know it's necessary for anybody who is busy doing things for the Lord. Please take time to go and pray alone. Or ingai ko refresh ai oi ma ko recharge ai oi mo le assignment. Wa ele foi ele benga, mo ki ngoa ki collapse. Amen. Fali you never vai you know collapse. We have to recharge ourselves every day in order to minister to the people. Otherwise, we can't give peace to somebody if we are not peaceful. Amen. Leaders pray alone. Jesus pray alone before choosing people to key leadership roles. If I pito alava mo tai ya man to foi o ko foi ministry e ia foi leva no ava tu to o ai si wo ko lo ka mo kai vai fa mole e lo no fo ava pe o la kamale le ya le lo ma ka va pe ka kai la kamala nga le lo ma ka alma kwa ile anga lo nga la o la afonga mai me ta u ale ta una fai. We don't choose people because they have gray hairs. We don't choose people because they've been in church for a very long time. We choose people after we pray. Amen. So Yesu la ite talo Yesu. Ona fato a faielo le filinga po ai le wa te tau na fai mataitai. Luka yo no fai pasuma lua ia. Wa so lava ia o maliwa ai o ia le maunga talo. Wa o ina lan talo ile tua. Fai pasu tolu. Wow foi, ona wala au atu lea o ia I ona so. Ua filifilia e ia ni o la tau toa sfulu mane toa lua. Ua wha ingoa fo I la tau e ia o apostolo. So, Jesus prayed all night alone. On filifilinga foi la also, the key leader, the person who is leading. E mga o mia le te talo le faife au, mga o mia lava le kakalo le leo le faife au. Spend quality time in prayers, asking God. E va fonga mai foi la le si meta ua lea. O le tera la isi tangata filinga foi ele ma fai ona talo noina. E taitai. It's important that the visionary pray and ask the Lord. Inga ia sao tangata tu le lunga le leadership. Amen. So Jesus went and he prayed alone. Because now according to the text, Jesus prayed all night to seek the Father's will on who should be on the key leadership roles. Otherwise, he said, visionary. Amen. Amen, church. E lo saulo malau kamalanga ma ka ele fa ka ia lo la fe au e fa li I lo ma pe ke yo for ge fe au ele ai nga maka kilo mai ale amale le ai te tauna te talo mo pasta e kilo mo ele tu nga mai ele tu me te tauna fai. Jesus always consult his Father in heaven to confirm who has to be chosen. Wa mantala e suga mai o au na filifilia o tou. So nga pa wala ale visionary fai por senior pastor. Or just to receive the message from the Lord. Because o ia nga le facilitator, the boss is Jesus. Amen. Senior pastor and overseers, pray before you choose your leaders. Please. Pray before you choose the leaders. You don't just choose anybody. E te tauna te talo mua na fasino mai ele atua po ai tanga te tauna tu iai. Amen. O le kele I o mea e mana o mia I tato sa iri le atua po le alo na finangalo ele fia ni tato faiunga.
Now Jesus prayed alone so his disciples learn how to handle storms. Amen. Amen. Ako ke fia mo mai. Na umalona fafanga Yesu le lima feta maloloa fa popo ye mo fafine matamaiti. Fa mai lo tala tu spaya. The Lord Jesus insisted that his disciples will get on a boat and cross over the other side. And Jesus went up to pray. So alwali Yesu lungo le maunga. Ai fa ya tule Yesu no so. Fe o solo le va. O ngokolosi lo le sipiko. O la vesili. Na iloa Yesu o le angi le fa. I o la utali I na iloa le Yesu o le la angi le fa. But here's what happened. Jesus went out to pray. While the disciples were crossing over the other side, I really believe that Jesus was praying that the disciples will know how to handle storms. O te no fola mo mafau le melea fo ile ele ngate tangato le kalesia o la ufana. I'm thinking, I'm praying, and they're crossing over in life. Amen. I'm praying that they will be able to handle storms. Ola fo ile te talo ile leadership, so that the leaders will know how to handle the storms while I'm praying alone. E ka uala, because ale loa tangata handle the storm. Wa kupul fala velave. Ai ale ka kalo fo ile leader. I don't know what will happen. But here's what happened in the story. Mateo sumal fafa polu sumal tonu. Nakusia. O tu ina tu ia le moto tangata ia o na maliwa elea o na o ia il maunga e tatalo o ole afiafi o na o ia sayai. Amen. So he prayed alone. And while he was praying, the Lord Jesus saw what happened to the disciples. La va ku Yesu la so. O la wa makanga fe la wali wa angi le matangi wa kula ngoko le va. Now here's what happened, verse 25 here. Wa mali wa tu Yesu ya te ila tole leo ngai fa le po. Wa savali lungo le vai. So around about 2 o'clock in the morning, the Lord Jesus suspended the law of gravity. Wa mai la le me fai. Na tango to Yesu suspend a call the law of gravity. Elem venko ngoko se silalo as vale to lo lungo le vai. Now it also happened to Peter. The Lord Jesus came to rescue. Hallelujah, Lord. Now lo Yesu yo va mai Peter. Va mai pe mafango sa vale ako and he did. But the Bible says wa kilo Petero ile matangi ona ngoto ifolo Petero ilalo. Na apa to lo Yesu wa to so mai. O na o lo le Yesu lungo le va malu ro malsami. Hallelujah, Lord. Here's what I know. If I focus myself as a leader on prayers while people are crossing over. Po le ala vale menga ke kolosi e pe ke kolosi sa unga luenga pe ke kolosi ongo o lo kamu fai e maolo ku spasi pe ke kolosi po le ala vale menga ke kolosi ai while the leader is praying. Make no mistake that the Lord Jesus will come to your rescue. Hallelujah, Lord. Fa mai la tala tu spa ia. Na o lo Yesu lungo le va. Fa lo Yesu le mafu angal me le ngokor ka ngaka. Hallelujah, Jesus. Fa mai it's important e lo al tangata le me wa le ngoko wala ngoto fa mai Yesu fa ana yesin ka mai fa ku wala kiki. So fear has taken over. Hallelujah, Lord. They cross without praying. But here's what happened. So please pray. Pray alone. You don't have to call a prayer meeting. Hallelujah, Lord. Every time I get on any flight, I said, Lord, please, I need 7 angels to take the plane. Please, I plead the blood of Jesus on the plane. Protect me on the plane and take me safely.
Wa kako le mauala, nga kako le o ask. Wa le mawhai whao na tato mau matali le manaonga. A nga kako ke le o ask i le atua. E la uma sau leo malaki whaile sese nga. The power of asking. Halleluiah, Lord. Ale tango yo le mele lo te talo o nga e whai elo se nga luenga. Because otherwise if you don't pray, there's no protection on you. Fa mai o kako le mau, nga kako ke le o ask. Ke lo so se mea lava tau te whaia, ma se mea te mana o. Whai le akua, kau le atua lo mana onga. Awa te nofo, hallelujah, Lord. Jesus prayed alone when a journey gets really hard. Te talo le atua e whainga ka lo le savalinga, aua ke resolve I lo malosina iai. Turn to prayer when you know that you are in trouble. Amen. Ma te ia lua suma le ono fai upe tolu ono il fatasi ia. Ono oi leo Yesu fatasi ma ila tol fanua wa ngoi a Getsemane. Ua whape atu foi o ie le au soo. Ia o tauno nofo I nei. Se o walu atu I la o te tatalo. Ua ane o ia ma Peteru matali o se petai o te o lua. Ona ti ngale o ia matu atu vale. Ona whetalai atu le o ia te ila tou. O matu ati ngale o loto o le oti. Ia o tauno nofo pe I nei. Ma ia tatou mata ala fatasi mau. Ua maliu whaititi atu I luma, ona whapaufa o ai lea o ia matatalo o whape atu, lo utamae. A whai mawhai, ia vi esele nei hipu ia te au, ai au ale whai alo loto, a o lau finangalo, ona maliu ane lea o ia I ona soo, ua maua I la tau momoe, ona whetalai atu lea o ia Peteru. Pe whape na ea ona o tau le lava, ona tatou matala whatasi mau le tupu e tas. Jesus knew that the cross was very near. Maya tala Yesu ma no foi I aloro Yesu ka kalonga o ia. Ele fa mai Yesu faz ka ko prayer meeting o bolonga lo vai. Now he went and he prayed alone. And when he came back, ole fele mo ele sia wori. Pe ya ko mele ma senga fai. Ka kalo foi tangata la te pe ala me nga ma senga fai. Amako kinga inga kau run ka ko prayer conference a ke la kwa engfo fo ke le ka wa ya ele mol te talo. O lo lava ina langona Yesu wa o mai te mi fainga ta o le savalinga. That's when he spent more time praying alone. Let me honestly tell you, one of the most powerful things you can do in life. Pe ao inga fainga ta la o savalinga. Don't ring everybody. Please pray for me. Please pray for me. Please pray for me. Would you pray for me? Ring the prayer ministry. Please pray ministry. Would you pray for me? Ngai alwale oye fale. E moe le leia o la umana e faitanga te talo mai mo oe. That's not how you handle difficulties. Of course you can ask people to pray for you, but it's imperative ke alu oia this is the time. The wa fainga kala usa valinga wo o mai kai me ko fainga oe alu oe ka kalonga oe. Of course you can ask people to pray for you. Ai ka ua le fata te inga le na mai Yesu. Na iloa Yesu wa o mai kai me fainga tala sa valinga. He decided I will go and I will pray alone. Ai fo e mai fai fale mo ele se ori le ai ma se mea ngalongo nga. O le mea nga le ma sainga fai isi kangaka. Kalau foi kanga eu kava me ole menga ngai masangi ngai fai. Vai oi. Ole kele o kai mi ka kele ngonga iwa o mai finga ka mai se apa kele nyo fa fi kauri. Yo e te mi fa fi kauri fo ia ko ku nga. Amen. E o mai lo fa fi kauri ko ku nga ole me mo e fa le ska ko piker ke fongi e vi langa friend. My husband ran away with another woman. Oh, my boyfriend left me. Yo, ngale mai ane me le wo ma fo wel te mine. Ko ke lo ko, ole fa te inga le Yesu le na mai. Ole mea ko ngale ka kaunga ko faia. E ke lono lava o fainga kala o savaringa, o mai fainga kaha. Wa ele lopo fiki fasanga e ke fasanga o disi piko le ako kui e fasanga o disi piko le ako kui e ka oko kui lalo le ako kui e ki ngofo i lunga sa faia ko le ako kui le ke sa faia. Don't ring around. I mean, of course you're welcome to ring somebody.
Ai le ai se me piko siringa powerful o walu lava oe ia na o oe e to o tuli lalo, even though it's hard. Ai a fai wa venga kai ke fai sawa i le kua. E fai ai le kua le tu ki ngalo loko. Honest prayer. E fai kau I tatalo ta vita, you'll be shocked. E makua I sao, makua I fai sao mai ale mele tupulo no loto. Hallelujah, Lord. Na vaile, e sa wale tu, makua I ona le tu le honesty o lau kakalo langa e. Pe Yesu na la tu Yesu mai, wati ngalo loto. Amen. Sa wale akua kali lau te talo, pe ava pe ke alua o ianga o oi. Ai afa o le kakalo mai, that's even more powerful. Amen. Ai leo lo fai isi kanga ka mai ka kalo mai mo fa fi kauli. Ngai alo le fale e mo e pe kala ku fale e kele ka kalo fa e ma fa sa pelu mai ma fa isi mela I mela ngai kupu ya oe. Ala va ngole ngo fa ri e kalu nga oe. Amen. I va fonga ye upuna tala Yesu mai, and being in the agony he prayed more earnestly than his sweat became like drops of blood falling to the ground. Wal makua ki ngale loko. Ai ka kalo piang. Amen. Jesus prayed alone so he could refocus himself to the will of the Father in prayer. Ai longa lo lava wa matuai manao mia lava to refocus o ka ko ile mela ia ile fina ngalo le atua. Pray. For me, we are with responsibilities, elengate tono le kalesia ale worldwide. I really need to spend more time in prayers. E koe refocus ile leia lo mawawau ile will and the purpose of God. Inga ia mauti noa wa fai le mea lai mana awai le atua. E leo le mea lai te mana awai. Luka I 5 fai upa sulua sulma leono ia. Ora, Luka 5. Ia. Sa ile tasi ai o ia, whauta, o le tangata wari lo ia le pela, wa ilo atu e ia Yesu, o na whapa ufa ai le o ia, pa ai oi mai ia te ia, ua whapea mai, le li e, ai fina ngalo iai, e mawhai lava ia te oe o na whama maa ia te au, o na apatu le o ia ilo na ao, ua pa i atu ia te ia, ua whapea atu, o te loto iai, ia mama oe, o na te e se loa lea, o le mai le pela ia te ia, na whetala i atu le o ia te ia. Awar ta uatu se tasi. Ia alu ma whaari oi leo staulanga. Ma avatu mo lau wha mamaina. E tusa malpolo inga bose. E whai ma wha mauninga ia ila tau. Whai upasuru ono wa mole ma. Ua maliu o ia ile mea tu ufua. Wata talo ai. Amen. Nga uma nga minister. Then he went away and prayed again. But the prayer was really to refocus himself to the will of God, to make sure that what he was doing, e kukusa lelei ma le mea lai fina ngalo le atua. So po le ala wala ka ko pisi mea lai fai le loku. Po le ala wala ka ko pisi mea lai wala winga ka ko le atua. Please understand, e manga o mia lava ka ko personal prayer life, so that e kakawa ko refocus tato le mea lai le fina ngalo le atua. Amen. Because of tofinga ma me vala awe ka ko le atua may not necessarily the will of God. If there's any time ka kawa nga makua ku wa yo ka ko langa I te talo alone makako e ka kawa nga matua e sa ili le atua po le ale will le atua mo oe. Oh, no, I mean, being called to do what I do may not necessarily what God wants me to do. Amen. Even though I do it happily, the more responsibilities the more I need to seek the will of God, because I can quite refocus umalo wa mafau molo tangata ile fina ngalo le atua mo hau malelu manai.
Amen. Why to refocus himself to do exactly the will of God? Teaches prayer life here on earth. In the days of his earthly life, Jesus offered up both petitions and supplications with fervent crying and tears to the one who is always able to save you from death, and he was heard because of his reverent submission towards God. Even though he was God himself, but he was trying to refocus on the mafofau ile finangalo olona tama. So every Christian, famole mole, bolealo pisi le mena evala awai oile atua. Boleavo le kele o ko finga nga avaku ele atua ya te oi tono lolotu. E manga o mia lava la oia personal prayer life. E ko e refocus o mai mea lava mea life finangalo aile atua ya te oi. Because olo wala wina male mawalum po fe lava le mena evala awai oile atua. E ka kauanga e alua o ie koe refocus lo e mawawau. Po le a tonu ale me lai finangalo ai le atua. Honestly, I had to make a lot of decisions, and o lo teita vai mawawau ile luma nai male tele o mea o lo nau le atua ia malo manga o ia ke manga au ia fai. Ila wa umana onga fai. Te talo ile li so ani mai e fasino mai. Pola kongo le me lai fina ngalo le tu e tau na fai. Yeah. We were deciding in our business, and we were looking into the future. Yeah, matilo pola le me tau na fai. I've had many emails from the company. They wanted us to come back and take over the leadership of New Zealand. So the constant prayer is asking God, please, I do not want to do anything, okay, Lord, here title of future. That's important. I refocus my. You know what? Your future will be hurting. E he talo future langa ele o faia le mea lai manga o ile atua mea e manga o mia ilo walu pe oie te talo po le ale mawalunga malekelo ko finga wa waku ki oe. You still need to pray alone to refocus po le a kongo le mea lai mana o le atua o wale mea lai mana o le atua ia te talo fai e alo fai o lo manguia langa mea langa e manguia elu manga. Hallelujah, Jesus. In his humanity, he offered prayers with loud crying and tears. Ole tu tangata na Yesu. Na te talo a Yesu au te talo fa mai e offered with a loud crying. Yo longo winga kangi fa kai o Yesu ile atua ilo na tama. Ai manao Yesu ko refocus umanga ia. God the Father heard him because of his unfailing determination. Unfailing determination. Vai, o lau ka kalo ngā oe, e le o se mea whai ngofie. E le ia ka kalo ko kere wa ke whafangu mai oe, ka kalo isi au wahanga lai leo wa mea oe. Ia oe, ia mawhai mai whaisi kala, fisosoangi ia ke oe, a usu ko pese ia, pe o whiala o mai. E ke alu longa oe, ma koe whainga ka. O loanga whai hau ia le mea, making a commitment to get up, setting the clock. O isi la kai au, e ka kangi le waki. O wala ko yo le la va ko le mfango ngo foi lunga. Hallelujah, Lord. I drag myself up. Mo le maule ko. Because I have to. I cannot afford not to pray alone. Akalo fa tanga ne o tafa mai fai e ka kaunga e ka kalo. Ele fa nga tafa ina su tanga te le te talo. So se kanga kalava e. Fa vai ma. Ha kale ka kalo anga. Ale matua ta u ole melea. Olo walu spend so quality time with the Lord. And please don't do kwanga prayer for 15 minutes. Yo, ngala kwa
Let's why 5 mm, let's why 5, let's why 5 mm, yeah, cool, amen, yeah, la, mga kakalo. Ja, okay, lo. Elise me fa ngo fiele mbe. O le vote tala no atwa nga ke sa fa ma be se sa wi ila lo le fi fa lo nga me pray alone. Ma ko wi nga prayer meeting al ka la sko nga. O le sila nga fa ko al prayer meeting au di ma ko ale prayer ele ka lo ko ka si se lo nga fa ngi prayer meeting ko al prayer meeting. Ya o le si fa la tangata. Ma pe o le ka ko prayer ministry ia o ko wa ka lo ma ko wa ye fe wa. Praying alone is imperative. If you don't pray alone, you are in trouble. Amen. We are in trouble. The church will be in trouble if we don't pray alone. Please, you need to set aside your time. Taimina if I pay now na koe focus ato oile atua if so so ani mai ato. Let's all stand this morning. I don't want to let this opportunity go. Because the Kako prayer conference for Eleva just do it for the sake of doing it. I'm asking anybody who is willing to sacrifice your life by praying alone, by spending your time alone with God. Only Him can help you when you are talking with Him alone, just you and Him alone. A prayerless Christian will always fail. A prayerless Christian will always fail. If you fail to pray, you fail everywhere. A faio le mele na faia Yesu o le fatai te inga le na record you tonu le fionga pa ele atua. O te tali tonu, it is an example for us that yes, we have a place for a corporate prayer meeting, but more so Jesus. O langa example le lenga said, ele ialu vakasi Yesu e faingi la ko prayer meeting Malaysia o Malau so. Alu aie te talo totasi, meaning I believe that the Lord Jesus requires every individual Christian to take on the challenge of praying alone. Hallelujah, Jesus. If you are going to make that commitment, would you lift up your hand? If you're going to commit your life to your personal prayer life, not just one day, every day, even on Sunday, even on Monday morning. I will get up at 4 o'clock in the morning and I will pray. Even though I preach 2 sermons on Sunday, there's no excuse. It is imperative that Sepi has to get up and pray. It's a must. Now you're going to make a commitment to the Lord and say, Lord, starting from today, I will pray every day. There's no other alternative but to pray alone. Hallelujah, Jesus. Prayer meeting. But I am asking people that are going to commit to praying alone. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Lift up your hands to the Lord and follow this prayer. Le atua le tama, le atua le alo, le atua le nganga paia. Le atua le tama, le atua le alo, le atua le nganga paia.
Ua o tūlai o luma le tai au le nei. O te ofoina atu. Lo uola. I le o langa te talo to atasi. Fatasi ma oe lo watua. Wa oi loa. O le ngaluenga lea Yesu na fai. O te fia fataitai ai. Le te talo to atasi o Yesu. O lea foi le tai awe nei. Wa o mana o te folo atu ai. Ina ia o faia. Le o langa o te talo to atasi. Tama. O lau tau tinonga le tai awe nei. Fa mole fe soso ani mai. I teimi whainga tā o le o langa. O te iloa ia aso e tofo ina ai au. Fa mole au mai le malosi. O te tūlai ai. Ina ia whaia le mawhutanga ma oe. Na o oe mahau. Ta te mafuta ai. Ma walunga ai so vi inga tama. Pa whetaita ma. Hallelujah, Jesus.